Mau dijemput apa digendong ini? Buat Mama Ius tersayang. Ai, keras sekali ya. Mama Ius. Wis cukup sepisan gue pengalaman ngomong itu benar janji kawinan. Asik. Ini Mama Ius yang ini. Siapa sayang? Buat Neng Sukma. Ngomong itu benar janji kawinan. Nyatane sampean cuma bohongan. Nada asmara muda di sini ya, the best buat semua. Neng Sukma tersayang Mama Ius. Ayo. Ini Mama siapa namanya? Mama Tasya, Mama Ius. Hey. Asik, asik. Buat Mama Ius rombongan ya. Lagi rapi durung teka, jare arep pilih kula. Tapi barang wis teka, malah surti tinggalnya. Mama Ius, ayo buat Mama Ius ya. Mama Tika, Mama Halika ya. Ini tadi siapa sayang? Anak Nanas. Nanas. Buat Mbak Epi ya. Cukup sepisan gue pengalaman ngomongnya temenan janji kawinan. Mama Malika. Ayo Mama Malika. Kepalanya digedek boleh ya? Mama Malika digedeng dong. Mama Malika. Goyang, goyangnya mana? Iya, wong bedulan. Mama Malika wong bedulan, wong bedulan. Wong bedulan, wong bedulan. Wong bedulan, wong bedulan. Ayo lagi. Mama dia boleh. Lagi rapi durung teka, jare arep pilih kula. Tapi barang wis teka, malah sulit tinggalnya. Mama Malika maning jadi rabine Mama Malika. Mama Malika. Ini siapa dari tadi? Kenapa nyawer terus? Nggak joget-joget. Buat Mama Malika. Cukup sepisan gue pengalaman ngomongnya temenan janji kawinan. Mama Kevin, Mama Kevin, Mama Rian, Mama Kevin, Mama Rian. Asik. Goyang lagi. Mama Tasya. Buat Mama Tasya ya. Mama Tasya. Goyang lagi. Lagi rapi durung teka, jare arep pilih kula. Tapi barang wis teka,
Buat Mama Malika ya. Goyang lagi. Lagi rapi durung teka, jarang arep pilih gula. Tapi barang wis teka, malah sun ditinggal lunga. Hakang balik maning karo rabine. Mama Tasya habisin ya. Mama Tasya. Buat Mama Tasya, Mama Tasya. Ya sayang. Ayo. Cukup sepisan gue pengalaman, ngomongnya temenan janji kawinan. Asik. Mama Tasya habisin ya. Besok gua ada lagi. Ngomongnya temenan janji kawinan, nyatane sampeyan cuma bohongan. Terima kasih buat Mama Tasya serombongan ya. Silahkan langsung aja ke Bung MC.